Okay guys, kita ada menu-menu breakfast hari ni, which is this one is the nasi lemak. This is the kaya butter toast. Saya pernah makan benda ni guys, it's good. And then ada lempeng juga. Dan kita ada this today saya dapat dia punya vanilla ice vanilla latte, which is pada saya enak lah. Okay, dia very much enjoyable. So guys, kalau anda berada kat Nilai, boleh check out this place as well lah. Kedai ni specialty dia guys, dia buka daripada 8.30 pagi tak saja, 7.30 macam tu, sehingga 12 malam. So you guys boleh lepak dia pergi sampai malam. Buat apa saya tak tahu, korang fikirlah sendiri nak buat apa. But all this here is lah. Dan dia ada lagi satu menu special ni. This is a very special menu. Korang boleh gosok je lah. Boleh gosok je. Seekor dia bergerak. Okay, so do come and check this place out, okay guys. And of course, as usual guys, don't forget follow for more and subscribe for more. Okay guys, so hari ni kita berada di Hill and Chill Cafe Nilai. Okay, so ini adalah antara cafe yang saya percaya seronok untuk diketengahkan sebab dia buka daripada awal pagi sampai lewat malam. Okay, that is the very first thing lah. Okay, and then okay, korang tengok lah. Okay, this is the tempat luar makan dia. This is all this very fancy deco. Tengah hari panas sikit, but you guys still boleh makan kat dalam lah. Okay, dan ni this is the tempat makan kat luar dia. Okay, ni dia punya kitchen dia, tempat makan kitchen. And then dia semua tempat makan lagi. So bila korang datang, especially petang-petang lah, tengah hari tak bercedik lah yang korang duduk kat situ. Kalau datang petang-petang sikit, malam even, you guys gonna get a very good view lah. Okay, so there's the chair there ni. Okay, and then dalam dia, okay, here order kat dalam. Okay, jadi jom kita masuk dalam lah. Let's go inside. Saya ambil gambar sikit kan boleh? Okay, so this is kedai dalam dia. And korang order dekat meja lah. Order dekat meja. Okay, ni dia ada ruang makan kat bawah dan ruang makan kat atas. So dia kat atas is something like this. Okay, korang ada tempat yang macam tempat yang sungguh chill untuk korang lepak kat sini. Ada very cool looking Darth Vader punya helmet kat sini. Very nice. Okay, so that's the bawah dia. And ada kebun, view kebun, cukup-cukup chill di bawah di sini lah. Okay, so this is your Hill and Chill. Dan dia ada banyak menu makanan dia, all the coffee and everything semua. But yang saya dah try yang ini. Okay, so have a look. Okay, that is your Hill and Chill Cafe. Okay, so if you guys ada kelapangan, do come and check this place out because I think this is a very chill place to chill. Dan itulah dia. Okay, so that's it guys, that is your Hill and Chill Cafe. Banyak lagi makanan yang ada, and I admit dia punya coffee tastes good. Okay, it's extremely enjoyable coffee untuk orang-orang biasa macam saya ni. I enjoy it a lot lah. Okay, so this is Hill and Chill Cafe. Dibuka daripada pagi sampai malam. Just to be sure, korang check out dia punya social media and contact dia lah kalau nak tahu for sure. Okay, so itu dia guys, that is your Hill and Chill Cafe.